Hello friends, welcome back to another video. Ten 29 series of Flipkart na kona fraud ai lo hacking hu iti hin bolwa iti humzi ham iti eho o kha jiu ham iti ki ven dem to in sedu in jejun abula kona zone again hin vet pim lan china la tha ne la lung sit na like share subscribe in bol video no in temve kiban masang kamin chu da bunga hin ka kipan ka video abula kona zone again ne hin vet pe jen ki pa thu ken se na china la tha ne lung sit and like share subscribe in bol video no in temve direct panatin hacking langsang elor fraud langsang ga ti la Flipkart na kona Flipkart nong hon thili order jo ten la bo ma hon akika kichi ma akika deliver hin bol ho kona bo fraud hong che ji ana amuna ang chu hi thonan ten ma tro kona hin fraud hong che ma tu ka sei good he fraud nong chu fraud he yong ti the hello la hello la hacking yong ti the na aji chu Flipkart na hu thil ve le chun offer ho khu discount direct in den cho hun order ale direct nga hung lu the hi lo la cha ko na scamming hung che the na ma tu na ka sei good he cha Flipkart na offer sang offer hoi che ki ti la na hoi che ji hen cho cho ya ko na iti hung ma ham tile Instagram ai lo la Facebook ti ho a ho hung ki posi en example cha screen na kan pe banga cha hung ki posi 70 80% 90% changa discount ji hena thil man tam ta anchu 90 na discount tam man from cha ti na hi so ho ya hung ti pe ji ham til Instagram ho ho page na hin sponsor ta banga hung ji ayo la Facebook nga ti on la Facebook nga page na hung in alo status ho hung ji na so ho iga mi kha ten la chun a fraud chu hi di hi a fraud non chu hi thonan ten hi ma cha ke sei go hi fraud langsang hilwa hacking langsang na ti a link hung ki pe ho koi hin man cha ji ham ti a ps hung mitin 100% 80% 90% discount ti a thil man tam ta hol from cha hung ki ji Flipkart langa ve na ta bang khudi ki lo cha ema cha ho hung ki ji inten Facebook ho iga mi kha ala cha cha i account sino ma na i Facebook account sino ma aje chu hacking langsang hi ji chun mi tam ta mi ama ho hen hen i ta bang ani adiu ki pelek mi chu o dem ti na a he men ama ma ho hacker ki tiang la hacking ki tiang la scammer ki ti ho ama ho an len hin se ju na len hin se offer tam ta len hin se wa kon khan he fraud no hi lo hacking lang sang hin ma ho hin len hin se ten la i website ta banga hin se kha ju na ten cho chu ki mi link ham chu ki mi kha ten la chun i phone ai lo la Facebook account ham hello Instagram account ham chu chawai yeng che chawai acha wai tan chun mitam ta tu a he account Facebook account a hin hack to wa I ta bang lim ho status so a hin koi je ai anei nu het pha lo na ta bang tam ta ma hin ji a to link ki ti po thil na tu a to Flipkart lang sanga ko na link ki pe thu ki se hin link ho tho na mo me lo de aman ro me ti mana sponsor he ti mana link na ga mo me a chu Flipkart ta ham ta lo ham na la na Flipkart hi lo na phone ai lo la na account to se yeng na chu ga ki vian na diu hin tho bol lo ding ka tim ve chan chu hin tin ki pa na bula ko na zone ge ni na ngai pe che ni na vet pe chen ki pa thu kan se na